بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير خير жігіттер біз алдыңғы сабақтарда ошол сүләси мужаррат тууралуу сөз кылып болдук эле. Сүләси мужарраттар бул 6 баптан турган. Сүләси мужарраттар тууралуу толук сөз кылдык. Сүләси мужарраттар 6 баптан турат дедик. Алардын аламаттары фатху даммин, фатху касрин, фатхатан, касру фатхин, дамму даммин, касратан деп айттык эле. Демек, ошол сүләси мужарраттын ар бир бабыны тафсилан жанагы аламаттары менен жана кээ-биркилердин шарттарыны бүт бардыгын айтып болдук. Андан кийин бүгүнкү биздин өтө турган тема бул абуабу сүләси ал-мазид фихи. Ошол жанагы сүләси мужаррат, башкача айтканда туунду 3 тамгадан турган этиштерге жанагы ашыкча кылынган фейлдер тууралуу сөз кылабыз берсе. Туунду 3 тамгадан турган этиштерге жанагы bir qancha tamg'alar ashcha qilinadi. Demek mazid bi harfin wahid, mazid bi harfayn, mazid bi salasat ahruf o'shentib ketadi. Bu yerda aytib o'tadi: "Wasna 10 baban minha lima zada 'ala sulasi al-mujarrad wa huwa salasatu anwa'in" deydi. Bu жақты қарасаң, biz негизи алдындагы ногуну айтканбыз. Fe'l же sulasi болот, же rubai болот деп же. Алдыңда бирок схеманы жазганда biz al-fi'lu же эме болот, мужаррат болот, же мазид болот деп айтканбыз. Ана мазидди экиге бөлгөнбүз. Сүләси мазид, рубаи мазид деп. Бул жакта башкача схема чыздык. Фе'л же сүләси болот, же эмне? Рубаи болот. Ана сүләси же мужаррат болот, же эмне? Мазид болот. Түшүнүктүбү? Анан мына мазидун фихи бар го, мужаррат дегенди айттык. Демек сүләси мужаррат деген эмне? Демек туунду 3 тамгадан турган этиштер экен. Анан сүләси мазидун фихи деген ошол туунду 3 тамгага 3 тамгадан турган этиштерге ашыкча кылынат экен. Түшүндүңбү? Аларга кошумча тамгалар кошулат да. Туунду 3 тамгадан турган этиштер бар, аларга кошумча тамгалар не? Кошулган этиштер болот экен. Түшүнүктүбү? Демек мазидун фихи бул экиге бөлүнөт. Гайру мулхак болот, же болбосо эмне? Мулхак болот. Түшүнүктүбү? Анан гайру мулхак бул же мазидун би харфин вахид болот. Мына мазид фихи бар го. Ушул эле да. Түшүнүктүбү? Мазид би харфин вахид болот. Бул гайру мулхак. Bir tamga ashcha qilingan bo'ladi, je bo'lsa mazidun bi harfayn, Iki tamga ashcha qilingan bo'ladi, je bo'lsa mazidun bi salasati ahruf. 3 tamga ne? Ashcha qilingan bo'ladi. O'shol janagı tuundu 3 tamgadan turgan etishterge ele, je 1 tamga ashcha qilinat ekan, je bo'lsa 2 tamga ashcha qilinat ekan, je 3 tamga ne? Ashcha qilinat ekan. Andan keyin bular dagın mına o'g'il mazidun bi harfin wahidda qancha bab bar ekan? 3 bab bar ekan. Tushunibdimi? Demek aldag'ini 3 ga bo'linib ketadi. Mazidun bi harfaynda 5 bab bar. Mazidun bi salasat ahrufda qancha bab bar ekan? 4 bab bar da. Tushunibdimi? Ana buni mulhaqda mulhaq bi dahraja, tushunibdimi? Bunda 6 bab bar, mulhaq bi tadahraja bunda 5 bab bar. Andan keyin mulhaq bi ihron jamada qancha bab bar? 2 bab bar. Bularni aldin aytgan edik biz. Tushunibdimi? O'shonda jalpı bu jaqda 3, 5, 4, 12, buna o'g'il 18, 23, qancha bo'ldi? 25. Yo'q. Buna o'g'il qo'shib bo'libmiz. Buna o'g'il emeda mujarratda 6 bab bor. Turib. Bunda 6 bab bor. Demek biz buna o'g'il sulasi mujarratni ne qildik? Söz qildik, To'liq men aytib chiqdik. Demek o'shonda qancha bab bo'ldi? 31 bab bo'ldi da. Turib. Andan keyin buna o'g'il rubai. Fi'l sulasi bo'ladi, je rubai bo'ladi. Rubai mujarrat bo'ladi, je bo'lsa mazidun fihi bo'ladi. Chunki mujarrat, rubai mujarratda qancha bab bor ekan? 1 bab bor. Chunki andan keyin mazidun fihida qancha bab bor? Mazidun fihi je 1 harf bilan ashcha qilinat ekan, je 2 harf bilan ashcha qilinat. Demek 1 harf bilan ashcha qilinganda 1 bab bor ekan, 2 harf bilan ashcha qilinganda qancha bab bor ekan? 2 bab bor ekan. Demek rubai 4 babdan turadi. O'shonda 31 ga 4 bab 35 babda. Bu kitapta matnul binada biz ошол şeyh başında эле, i'lam bi anna abwab at-tasrifi 35 baban deb aytgan edi. Tushunibdimi? Demek buni tasrifning bablari qancha? 35 babdan turadi deb aytgan edi. Demek ошол толук да, толук ошол жанагы мына o'g'il
bina kitebinde aytılına turgan bablar uşular. Çünkü anan bunu жерде biz sulasi je mujarrat bolat je mazidun fihi bolat dedik ha. Bunu gayru mulhaq var anan mulhaq var. Çünkü bunu mulhaq turalı biz aldığında kine söz kılas buyursa. Çünkü mulhaq degen emne? Emne üçün mulhaq dep atalım kaldı ha. Ana bunu gayru mulhaq degeni emnege bu emelerde mazidun bi harfin vahid. Masalan bunu af'ala ha. Bunu mulhaqlarga kirgizbedi. Çünkü masalan bu yerde mulhaq bir dahraca var. Çünkü mulhaq ne varken? Bir dahraca. Mulhaq bir dahraca. Bu şu yerde karasan? Dahraca. Mulhaq bir dahraca. Bunda 6 bab var dep ayttık da. Çünkü emne üçün bu yerde mulhaq bir dahraca je bolsa mulhaq bir tadahraca mulhaq bir ihranjama dep aytты. Bolsa mınogul emeler da mulhaqtar dagın kaysin sulasi mazidge kirip atat. Çünkü mulhaq bir dahraca mulhaq bir tadahraca mulhaq bir ihranjama bular da emnenin aslıga kirip atat, sulasi mazidge kirip atat da. Çünkü emnege bu yerde mulhaq dep atadı dese, sebebi mınogul mulhaqatlar var go. Dahrajaga mulhaq bolgon, ha? Je bolsa tadahrajaga mulhaq bolgondor, je bolsa ihranjamaga mulhaq bolgondor. Bular mınogul emege rubaiyge okşoş bolat da. Çünkü rubaiyge emne okşoş bolat eken. Oşoga bunu ne dep atat bu yerde? Mulhaq dep atat. Emnege mınogul gayru mulhaq dep atat? Sebebi mınogul emege rubaiyge okşoş emes da. Çünkü masalan ошол жерде dahrajaga biz emeni sala turgan bolsok. Dahrajaga jalbaban sala turgan bolsok. Çünkü jalbaba, ha? Aslı jalaba da, turab. Jalbabani ошол biz dahrajaga sala turgan bolsok. Çünkü jalaba bolgon, aga biz ne kıldık? Mo dahrajaga mulhaq kıldık da. Ne olup kaldı? Jalbaba olup kaldı da. Çünkü jalbaba. Ошол жерде jalbaba mınogul dahrajaga ne oldu? Mulhaq bolup atat. Emnege bul mınogul jalbaba dahrajaga mulhaq boldu dese, sebebi mınogul jalbaba var go, dahrajanın mastarıga emne bolup atat? Bu okşoş bolup atat da. Çünkü mastarlары ökөbü bir bolup atat. Masalan, ошол жерде карасаң, dahraja yudahriju dahrajatan bolsa, jalbaba yujalbibu, ha? Jalbabatan dep aytılат da. Çünkü jalbabatan degende ошол жерде ne bolup atat? Mastarlары bir bolup atat, ökөbüчү. Çünkü oşonduktan dagı mınogul emeni jalbaba je bolsa mulhaq bir tadahraja, mulhaq bir ihranjamalar oşol jana mastarlары bir-biriga okşoş bolgonduktan, çünkü oşonda ele mınogul mazisidan bir-biriga okşoş bolup atat karasaң, bir dahraja je jalbaba, ha? Bir-biriga okşoş bolgonduktan bu emne mulhaq bir dahraja, mulhaq bir tadahraja, mulhaq bir ihranjama dep koydu. Mınogulарды gayru mulhaq dep aytты da. Çünkü demek mınogul rubaiyge emne okşoş emes eken bulju. Rubaiin fi'lun madisiga dagın je bolsa emne janagı mastarıga ne okşoş bolup ayt eken da. Çünkü mınogul biroq af'alani ala turgan bolsok, af'alani mınogulga salıp kire turgan bolsok. Af'ala bir taraftan mınogul emege harflari to'g'ri kelip atat. Janagı harflar, sakanatlar bir-biriga to'g'ri keladi. Masalan, bu yerda af'alani biz mınogul emege bir dahraja fa'lala da. Turab, dahraja bu qaysi vaznda? Fa'lala vaznda. Tetiga af'ala dele oşol fa'lala vaznda tushadi. Qarasan. Af'ala. Turab. Af'ala. Ошол жерде карасаң, dahrajanın levazının özü bolup atat. Bul жердечи. Birinci hamza ne bolup atat bul жерде? Fathalı bolup atat. Andan keyin fa bul eme dal bul жерде fathalı oldu. Oşonda ele ne? Hamzadan fathalı oldu. Andan keyin ha sükun boldu. Fa bul жерде sükun boldu. Ra hareketli oldu. Ayın dagı hareketli oldu. Jim hareketli oldu. Lam dagı hareketli oldu. Bul jagyn qaray turgan bolsam, ne bolup atat bul? Ошол dahrajaga okşoş bolup atat. Fi'lul madisiçi. Biroq mastarıga kelgende ne bolup kalıp atat bul? Okşoş emes de bir-birigacha. Mınogunu dahrajanıqı dahrajatan bolsa, af'alanıqı me? İf'alan da. Çünkü akrama yukrimu ikraman dep keledi da. Çünkü demek mastarlar bir-biriga emne okşoş emes. Oşonduktan dagın mınogul af'alani bul emege mınogul bir dahraja je bolsa, bir tadahrajaga mınoglar emne mulhaq dep aytat da. Çünkü mulhaq emne dep aytat. Demek bular emne gayru mulhaq eken. Çünkü mınoglar bolsa emne mulhaq boldu. Biroq mulhaq bolsa dagın mulhaq bir dahraja, mulhaq bir ihranjam, bir tadahraja, mulhaq bir ihranjama bular qaysi nasga kirip atat? Sulasi mazid nasga kirip atat. Çünkü sulasi mazid nasga kirip atat. Yemi mazidun fihi
Ana mынау эмелер мулхакаттар тууралуу aslında сөз кылабыз да кенен. Чүнктү болгону азыр ошол жерде мынау эмени түшүнүшлүк үчүн гойр мулхак деген эмне үчүн ушинтип аталып калды, же болбосо мулхак деген эмне үчүн минтип аталып калды? Бир ишара болуп атат да. Болбосо атайын өзүнчө эмне сөз келет бугачы мулхакаттар тууралуу. Анан сураси мазид гойр мулхак булар мазид би харф, мазид би харфай, мазид би саласат ахруф болот экен. Андан кийин мазид би харфы канча бап бар экен мында? Бул 3 бап бар экен. Чүнктү же бил хамза болот. Чүнктү мазид би харф бир эле тамга ашча кылынат экен. Ошол жанагы туунду 3 тамгадан турган эчтер бар го. Ошого бир эле тамга эмне ашча кылынат экен. Чүнктү бир эле тамга ашча кылынат экен. Же ошол бир тамга ашыкча болуп келгени хамза болот экен. Алиф болуп келет экен. Алиф ашча кылынат. Чүнктү ошол жерде карасаң афала. Афала дегендин афала. Кайсыл тамгалары негизги туунду тамгалар? Афаланан. Фаала демек мыноулар не негизги туунду тамгалар болуп атат. Бул жерде ашча тамга мыноул алиф болуп атат да. Чүнктү хамза болуп атат. Чүнктү андан кийин бит тадиф, мазид би харф бир эле тамга ашча кылынат, же бул эмне тадиф менен болот экен. Чүнктү тадиф деген кандай? Жанагы бир эле тамганы эмне эки жолу кайталанып калат да, таштит менен кирет. Масалан ошол жерде фаала, аслы фаала эле болгон да, туурабы? Фаала бул эмне туунду тамгалар. Буга эмне мыноул айынды эки жолу эмне кылып койду, таштиттүү кылып койду айынды же. Чүнктү демек мыноул айындын жинсидан болгон бир тамга эмне ашча болуп келип атат. Бул жердечи эмне болуп калды? Фаала болуп калды да. Чүнктү мыноул афаланын мисалы кандай? Акрома да, туурабы? Акрома. Фаалага масалан фарраха. Фарраха. Чүнктү демек ушул жерде фар аслы мыноул фараха аслында кандай болгон? Фариха яфраху болгон да, туурабы? Фариха деп айта турган болсок, бул өзү сүйүндү, кубанды деген маани берет да, туурабы? Фарраха деп айта турган болсок, бул эмне болуп калды? Бирөөдү кубанты деген маани чыгылат да. Чүнктү демек бул жерде фараха мыноул ушул эле ро тамгасы бар го, өзүнүн жинсидан бир тамга эмне буга ашча кылынып атат да. Чүнктү тадиф менен эмне ашча болуп атат. Андан кийин алиф менен ашча болот. Чүнктү мыноул мазид би харф жанагы туунду 3 тамгадан турган этиштерге бир тамга ашча кылынат дейт. Же ал хамза болот, же тадиф менен болот, же алиф менен болот экен. Ошого фаала карасаң фаала негизги тамгалар, туунду тамгалар кайсылар? Фа айн лам болуп атат да. А бул жерде ашча болуп аткан тамга кайсыл? Алиф болуп атат. Чүнктү масалан буга мисал котала, котала. Чүнкү болду? Эми афала, фарраха, же болбосо эмне? Котала юкотилу, алиф менен эмне болуп атат бул жерде? Ашча кылып атат. Демек азыр биз ушул тууралуу сөз кылабыз. Чүнктү мазидун би харфин вахид, жанагы туунду 3 тамгадан турган этишке бир тамга эмне ашча кылынган этиштер тууралуу эмне сөз кылабыз. Демек булар канча? 3 баптан турат экен. Чүнктү же хамза ашча кылынат экен, же болбосо тадиф жанагы бир эле тамганын жинсидан болгон бир тамга эмне ашча кылынат, же болбосо эмне алиф ашча кылынат экен. Чүнктү андан кийин мазидун би харфайн болот. Жанагы туунду 3 тамгадан турган этиштерге эки тамга эмне ашча болуп келет экен. Эки тамга ашча кылынат. Булар канча бап экен? 5 баптан турат экен да. Чүнктү жеме хамзатур васыл менен башталат, же болбосо эмне та менен башталат. Чүнктү жанагы эки тамга ашча кылынган этиштер же хамзатур васыл менен башталат, же болбосо эмне та менен башталат. Мына жерде эки тамга ашча кылынат. Чүнктү болгону экөөнүн айырмачылыгы бул мыноул 3 бап хамзатур васыл менен башталса, мыноул 2 бап не та менен башталат да. Чүнктү хамзатур менен васыл менен башталгандар канча баптан турат экен? 3 бап экен булар. Чүнктү инфаала же болбосо ифтаала, анан ифаалла. Ошол жерде ин фаала негизги туунду тамгалар кайсылар болуп атат? Фаала болду да, туурабы? Ашча тамгалар кайсыл? Алиф, анан нун тамгасы эмне? Ашча болду. Эки тамга ашча болду бул жерде. Эки тамга ашча болуп келди. Ифтаала дегенде дагы. Ифтаала. Негизги тамгалар кайсылар? Фаала да. Чүнктү фа айн анан лам тамгалар негизги тамгалар. Андан бул жерде ашча болуп келген тамгалар алиф менен эмне? Та болуп жатат. Чүнктү 3 ошол жанагы туунду 3 тамгадан турган этиштерге не? Эки тамга ашча болуп келди бул жердечи. Башында алиф ашча болду, андан кийин эмне? Та ашча болду. Андан кийин ифалла. Чүнктү ифаллада дагы карасаң, ошол жерде ифалла негизги тамгалар не? Фаалада
To'g'ri? Negizgi tuğumtamlar fa'ala. Andan keyin buga ne? Qaysilar ashra olib keldi? Alif. Andan keyin o'g'il lamdan ikkinchisi ne? Ashra olib keldi. Tushunibdi? Ikki lam kelib o'tadi bu yerda-chi. Andan keyin tafa'ala. Tafa'alada da negizgi tamg'alar qaysilar? Fa'ala. To'g'ri? Ziyada tamg'alari qaysilar bo'lib жатadi bu yerda? Ta'minin ayindan oldinqisi bo'lib o'tadi. Tushunibdi? Birinchisi. Andan keyin tafa'ala. Tafa'ala. O'sha yerda dag'in negizgi tamg'alar fa'ala, ziyada tamg'alar qaysilar ekan? Ta'minin alif bu yerda nima bo'lib o'tadi? Ziyada bo'lib o'tadi. Tushunibdi? Ya'ni bularga misol qaysilar? In fa'alaga. Ha? Ya. Masalan aytamiz, in kasara deb aytamiz. To'g'ri? In kasara. To'g'ri? In kasara deb ayta turgan bo'lsak, o'sha yerda negizgi tamg'alar qaysilar? Kasarada, to'g'ri? Buga qaysi tamg'alar ziyada qilindi? Alif bilan nun tamg'asi bilan ziyada qilib keldi. O'shondaylar ifta'alaga qanday misol bor? Ya. Yo'q, intasara. Bunaqa tushib qoladi-da. Intasara turalli. Intasara jabr bo'lsa da qanday bor? İktasaba desek bo'ladi. Chunki ijtama'a bor. Chunki qaysi bor ekan masalan? Ijtama'a. Chunki ijtama'a. Deganda o'sha yerda ijtama'a negizgi tamlar qaysilar? Jama'a. Alif men bu yerda ne? Ta ashra qilindi. To'g'ri? Anan if'alla. If'alla qanday misol bor? Ihmarra masalan. Ihmarra. Chunki andan keyin tafa'ala. Tafa'alaga qanday misol bor? Taqattala, takallama masalanchi, to'g'ri? Takallama. Tashajja'a desanglar tushadi. Chunki takallama deganda o'sha yerda negizgi to'nni tamlar qaysilar bo'lib o'tadi? Kaf, anan lam, anan mim bo'lib o'tadi-da. Bu yerda o'g'il ikki lamdan birinchisi ne bo'lib o'tadi? Ashcha bo'lib o'tadi. Undan keyin ne? Ta tamg'asi ne? Bu yerda ashcha bo'lib keldi. Chunki undan keyin tafa'alaga masalan. Ya, taqotala desak bo'ladi. Chunki bir-biri bilan sherikdash urushuvda aytadi-da. Chunki jabr bo'lsa taba'ala desak bo'ladi. To'g'ri? Taqotala. Taqotala. Negiz tamlar qaysilar? Qotalada, to'g'ri? Bu yerda ziyada tamlar qaysilar bo'ldi? Ta, anan keyin ne? Alif bo'lib keldi. Chunki hemrog'il mazid besarasat ahrufda qancha nima bor ekan? Bob bor ekan. 4 bob bor ekan. Ular jazbadim. Chunki jazb qo'yaymi? Ya. Jazb qo'yaymi? Birinchi bob, masalan, mazid bisarasat ahruf. Ha, 3 tamg'a bilan janog'i tuğundu 3 tamg'adan turgan yetishlarga qancha tamg'a ashra qilinadi ekan? 3 tamg'a ashra qilinadi. Masalan, asli fa'ala bo'lgan. Ag'a sin, anan endi alif sin tan ashra qilib turamiz. Masalan, aytamiz, ne? Istaf'ala. To'g'ri? Istaf'ala deb ayta turgan bo'lsak, o'sha yerda negizgi tamg'alar qaysilar? Ayn, fa, ayn, lam negizgi tamg'alarda. To'g'ri? Va qaysilar ashra qilindi? Alif, sin, ta tamg'alari ne? Ashra qilindi-da. Chunki buga misoli, masalan aytamiz, istaxroja. To'g'ri? Istaxroja. Undan keyin o'g'il o'sha tuğundu 3 tamg'adan turgan yetishlarga 3 tamg'a ashra qilinganlar birinchi bu qaysi ekan? Istafa'alada. Istafa'ala, yastafilu, istifa'alan. Buga misoli istaxroja, yastakhriju, ne? Istixrojan. Undan keyin ikkinchi bu bu if'ala. Chunki if'au nima ekan? Ala ekan. If'au ala. If'au ala. Chunki if'au ala, yaf'au ilu, if'i'alan deb aytilmoqda. Buga misolga, masalan aytsangiz, i'shau shabah, ha?
يعشوا شبه. Çünkü demek bu yerde negizgi tamlar qaysilar oldu? Ya. If'au ala degende bu yerde negizgi tamlar qaysilar oldu? Ya. Fa'ala oldu. Mınogul fa ayn ana mınogul negizgi tamlar oldu. Çünkü bu yerde mınogul au menen ya alif mınogul ayn ana vav ne oldu kaldı? Aşça tamlar oldu. Çünkü andan keyin üçüncü bavu bul if'avvala ekan. Çünkü if'avvala. If'avvala. Degende negiz tamlari fa'ala oldu. Çünkü andan keyin bu yerde qaysilari aşça qilindi? Ya. Alif andan keyin Noğul eki vav aşağı qilindi da. Çünkü if'avvala degende alif andan keyin eki janagı mudaaf bo'lgan eki eme. Vav aşağı ekan. Çünkü buga masalan aytamiz ijlawwaza, ha? Ijlawwaza. Ijlawwaza deb aytamiz. Andan keyin 4-chi bavu if'al, ha? İf'al. Desek o'sha yerda if'al. Ha? İf'alda aslı negizgi tundu tamlar fa'alada. Çünkü tundu tamlar 3 tamga. Andan keyin buga qaysilar aşağı qilindi? Alif, andan keyin o'g'il alif, andan keyin aqirqi lamdan emnesi bir o'zi emnekan aşağı qilgan. Çünkü demek ушинтип бул эмне жанагы туунду 3 тамгадан турган этишке канча тамга аşağı qilindi? 3 тамга aşağı qilindi. Birinchisinde istafalada alif sin ta aşağı qilinib atat. Andan keyin if'alada alif, andan keyin qaysil? Mınogul aymen vav tamgası aşağı qilindi. Andan keyin de if'alada alif, andan keyin eki vav emne mutajanis bo'lgan eki vav emne aşağı qilindi. Çünkü hem uşul yerde bir nerse var da. Aslı aşça tamgalar qaysilar? Degan so'rov var da. Çünkü aşça tamgalar qaysilar? Ova, ziyada tamgalar. Qo'shilib, ziyada bo'lib qo'shilib kele turgan tamgalar. Alimlar ushun bir emeге cho'lib qo'ygan. Çünkü sa'altumuniha deb. Qarasang, qanday ekan? Sa'al ha bunu Sa'altumuniha. Aşça tamlar uşlar. Çünkü nol yerde kança tamga aşça bolgan bolsa qarasang, uşul сөздөн чыкпайт да. Je sin bolot, je alif bolot, je lam bolot, je ta bolot, je min bolot, je nun bolot, je ya bolot. Çünkü Sa'altumuniha. Kança tamga ekan aşça tamlar? 10 tamga da. Çünkü sin 1, mınogul eme, alif 2, lam 3, bravo. Bunday eme ketayinchi. Lam 3, ta 4, mim 5, vav 6, nun 7, ya 8, mınogul eme, ha 9, mınogul eme, alif men kança? 10. Çünkü demek uşular aşça tamlar. Je bolsa ikinci bir söz var. Al-yawma tansahu degan. Sözgө to'p qo'ygan. Çünkü uşul aşça tamlarçı. Qanday ekan? Al-yawma tansahu degancha. Uşul yerda qarasang, al-yawma tansahu desang da uşul 10 tamga da. Çünkü qarasang, alif 1, lam 2, ya 3, vav 4, mim 5, ta 6, nun 7, sin 8, al-yawma degende hamzaç. Çünkü o alif 9, ha qaysil ekan? 10. Çünkü demek uşular neken? Aşça tamlar. Uşul yerde qarasang, masalan, akrama degende aşça tamga qaysil boldu? Hamza. Hamzaga kelip ataw? Al-yawma degende-chi. Al-yawma tansahu degende. Ne bolje bolsa sa'altumuniha, sa'a. Çünkü andan keyin tad'ifte fa'ala degende. Tad'ifte esepke albaysın. Çünkü bu yerde janagıl aşça tamgalar degende uşul tad'iften başkası. Çünkü tad'ifke masalan emedele kere öğret da.
Жанагы мыногул 10 тамганын ичинде жок тамгалар менен деле эмне тадыиф болуп келе берет. Түшүндүңбү? Мыногул тадыифте ушул 10 тамга турат го, ашча тамгалар. Булардан башка тамгалар менен деле эмне ашча болуп келе берет. Түшүндүңбү? Тадыиф боло турган болсо да. Андан кийин алиф менен карасаң, фаала дегенде катала алиф бар. Түшүндүңбү? Андан кийин, масалан, мынау жерде истафала дегенде алиф бар, турабы? Син бар. Андан кийин та бар. Турабы? Же болбосо ифау ала десең, алиф бар, вау бар, Андан кийин ифалла деп айта турган болсоң, лам бар дегендечи. Демек, ушул жерде кандай гана ашча тамгалар, ошол жанагы туунду этиштерге ашча тамгалар кошула турган болсо, ушул тамгалардан не чыкпай атат да. Түшүндүңбү? Демек, ушул тамгалар эмне экен? Ашча тамгалар экен. Түшүндүңбү? Ушул саалтумуни же болбосо алияума тансаху экөөнүн бирөөсүн жаттап алсаң, жанагы ашча тамгалары баарысы не зейинде болот. Түшүндүңбү? Эми китепти окуп коелу. أبواب الثلاثي المزيد فيه واثنى عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي المجرد وهو ثلاثة أنواع دي. واثنى عشر بابا منها ضمير قيس غارت واثنى عشر بابا منها ديجنج Жоқ, ошол минха дегендеги зомир турат го. Ошол кайсыга кетет? Бул эмеге кайтат. Түшүндүңбү? I'lam بأن الأب إما i'lam أن أبواب التصريف 35 деп айттык эле эме бинанын башындачы. Ошол 35 кайтат. Түшүндүңбү? Демек, wasna 10 baban minha дегени min abwabil 35 деген сөз да. Түшүндүңбү? Ошол жанагы 35 баптын 35 баптан канчасы экен? 12си дегени да. Wasna 10 baban minha. Ошол мыногул бина кетебинде биз 35 бап тууралуу сөз кылабыз дедик да. Түшүндүңбү? Ошол 35 баптан канча өскөн? 12 бабы дейт. Lima zada ala sulasi al-mujarrad дейт. Lima zada ay li fi'lin zada ala sulasi al-mujarrad да. Жанагы туунду 3 тамгадан турган етиштерге эмне? Ашыкча кылынган экен? Етиштер экен. Түшүндүңбү? Wa huwa thalathatu anwa'in дейт. Wa huwa деген кайсыга барат? Ошол жанагы туунду 3 тамгадан турган етиштер бар го. Ошол етиштерге ашча кылынган, жанагы етиштер дегени да. Түшүндүңбү? Бул 3 түрдө болот экен. Wa huwa thalathatu anwa'in да. Wa huwa ay ma zada fihi ala thulasiyyi. Түшүндүңбү? Бул эмне экен? Thalathatu anwa'in деген сөз да. Түшүндүңбү? Демек, жанагы туунду 3 тамгадан турган етиштерге ашыкча кылынган, жанагы мына жерде айттык да биз, Mazid bi harfin wahid, mazid bi harfayn, mazid bi salasa ушул максат кылып атат. Түшүндүңбү? Ошол жана туунду 3 тамгага ашча кылынган етиштер, алар канча? 3 түргө бөлүнөт экен. Түшүндүңбү? Бул жерде мына ala sulasi wa huwa ma zada fihi ala sulasi деди го. Ошол жерде 2 бөлүнүп кетет да. Түшүндүңбү? Демек, мулхак болот же гойру мулхак болот да. Ошол мулхагыдан, гойру мулхагыдан ар бириси 3 түргө бөлүнөт. Түшүндүңбү? Могул жерди карасаң. Демек, гойру мулхагыдан 3гө бөлүндү. Ошондой эле могул мулхактан канчага бөлүнөт экен? 3гө бөлүнөт да. Түшүндүңбү? Мулхак би дахража болот, мулхак би тадахража, мулхак эмне? Би ихрон жама болуп кетет да. Түшүнүктүү болдубу? Wa huwa thalathatu anwa'in дейт. Wa huwa деген ошол жанагы ay ma zada fihi fil fi'li ala thulasiyyi деген да. Түшүнүктүү? Ala thulasiyil mujarrad жанагы туунду 3 тамгадан турган етиштерге ашыкча кылынган, жанагы ашыкча тамга кошулунган етиштер дегени да. Түшүнүктүбү? Алар канча түргө бөлүнөт экен? 3 түргө бөлүнөт экен. Ошол mazid fihилер 2 бөлүнүп кетет да. Демек, мулхак болот же гойру мулхак болот. Түшүнүктүбү? Анан ошол мулхагы дагы 3гө бөлүнөт, тетиги гойру мулхагы дагы 3гө бөлүнүп кетет экен. Эмне үчүн? Бул жерде биринчи ол гойру мулхактар тууралуу сөз кылды. Мулхак тууралуу сөз кылбады да. Түшүнүктүбү? Биринчи эле кайсынан баштады? Гойру мулхактар тууралуу сөз кылып баштады да. Түшүнүктүбү? Эмнеге мына мулхак тууралуу сөз кылбады? Десем, ол эмеде айтып атат: "Валамма кана дарбу сани ахaqqa бит-тaqdimi ликасратиhi исти'малан ва афрадан ва асалatan бинисбати ila дарб al-awwal." Түшүнүктүбү? Ол эмени гойрул мулхак бул экинчи кысымга кирет да, экинчи дарбга кирет. Түшүнүктүбү? Мына мулхак болсо бул биринчи кысымга кирет. Түшүнүктүбү? Мына ол жерде биз айттык да, "Ва хува саласату анвa'ин" деп айттык го.
Tetigi janagı 3 tamgadan turgan etişlerge aşağı kılıngan etişler 12 bab dedik da. Çünkü bular ekiye bölünет da. Je mulhaq bolat, je goýru mulhaq bolat. Anan oşol mulhaqdan goýru mulhaq dagyn kançaga bölünет eken? 3'e bölünет da. Çünkü 3 kısımdan turat. Ek öteňiçe. Anan bul jerde birincisi mulhaq bolçu da. Emnege bul jerde mulhaq turaly söz kılybay, goýru mulhaqqa ötüp ketdi da. Ekinci kısım turaly söz kılıp atat dese, bul jerde aýtyp atat. Wa lamma kana darbu sani. Nol ekinci kısım kaýsyl? Goýru mulhaqta. Ahaqqu, ha? Bi taqdimi li kasrati isti'malan. Nol ekinci kısmı aýaby köp işletilýän eken da. Çünkü ekinci kısmı aýaby köp işletilgenlik sebepten, jana afrodlary aýaby köp bolgandyk sebepten, jana bul munu ekinci kısmı asıl bolgandyk sebepten munu birinci kısımga salıştırmaly, jana mulhaqqa salıştırmaly. Munu ekinci kısımda birinci alıp geldi deydi. Çünkü wa adam tawaqqufi bayanihi ala bayani rubai. Anan dagın munu goýru mulhaqty birinci goýru mulhaq turaly söz kılgandygynyň dagı bir sebebi goýru mulhaqtardy söz kılışlyk munu rubailerdi söz kılууga toktop turbaydy da. A munu mulhaqtarjy o mulhaq bi dahraja mulhaq bi tadahraja bar go. Ulardy söz kıluu ol dahraja tadahraja ihrajamalarga mulhaq bolgan feiller bar go ekinci kısmı. Bu qaysyga toktop turat eken? Dahrajany o rubaiydi söz kılууga toktop turat da. Çünkü oşonduktan dagın biz birinci neni ol goýru mulhaqty söz kılıp atat da bu jerde. Çünkü demek ekinci kısmı bul mulhaq bi dahraja mulhaq bi tadahrajalar rubai mujarrattu jebrosu rubai mujarrattu söz kılууga toktop turgandyk sebepten andan başlabay sebep birinci biz rubai mujarrattu söz kılışыбыз керек. Berge dahraja jebrosu tadahrajalarga emne mulhaq bolgondordu bayandaşlyk üçünçü. Çünkü eger alardy biz söz kılbay turamsak berile düşünbeýiz da. Oşonduktan dagın bul jerde emne munu goýru mulhaqty söz kılıp atat da. Anken bul tetigi rubaiydi bayandooga ne toktop turbaydy. Çünkü وعدم توقف بيانه على بيان الرباعي قدمه المصنف deydi. ولما كان الضرب الثاني أحق بالتقديم oğlu ikinci kısmı bu goýru mulhaqta. Jana taqdim kılганга aqly bolgan soň likasratihi isti'malan işletýüde aýaby köp bolgandyk sebepten jana afratlar aýaby köp bolgandyk sebepten wasalatan bi nisbati ila darb al-awwal birinci kısmyga salıştyrmaly bul asıl bolgandyktan deydi. وعدم توقف بيانه على البيان الرباعي قدمه المصنف tetigi lammanyň nesi job bolup atat da. Çünkü qaddamahu al-musannif oşonduktan musannif ne kılıp kelip atat bunu birinci söz kılıp atat deydi. Çünkü anan wa zakara anwa' darb al-awwal kullan fi maqami yunasib faqal an-naw' al-awwal huwa ma zida fihi harfun wahid ala sulasi al-mujarrad wa huwa salasatu anwa'in deb aytып ketdi. Salasatu abwabin deb aytып ketdi da. O yer çünkü öyle oldu. Demek an-naw' al-awwal degeni mol oşol 3 türünün birinci kısmı huwa birinci kısmı ma zida fihi harfun wahid ala sulasi al-mujarrad. Janagıl tuğundu 3 tamgadan turgan etişke bir tamga aşağı kılıngan ne etişleri bolat eken. Çünkü wa huwa salasatu abwabin da. Bular kança babdan turat eken? 3 babdan turat eken. Birinci babu al-babul awwal af'ala yuf'ilu if'alan. Birinci babu kaysy eken? Af'ala yuf'ilu if'alan babu eken. Demek bu jerde kaysy aşağı kılınıp atat? Hamza aşağı kılınıp atat da. Çünkü af'ala degende oşol jerde hamza ne kılınıp atat? Aşağı kılınıp atat. Af'ala yuf'ilu if'alan bu jerde ne? Mastar bolup atat. Şol jerde daha bir nerseni karasan, biz aldыңкы sulasi mujarratty söz kılganda mastarlaryny aýtdy öyle aýtpady öyle. Mastarlar turaly söz kılıp atdy, turab. Ana bul jerge kelgende oje sulasi mazidge kirgende mastarlaryny açyk tasrihan aýtyp atat da. Emnege de oýlaýsың? Ya. Qaysyňyzy misal? Jok, kimiseniki ar başga bolgonduktan deysiň. Munu sulasi mazidniki je burosu sulasi mujarratlardyky. Jok. Sulasi mazidin her bir bawynyň janagy mastarlary emede kıyasan. Çünkü emne üçin bul jerde sulasi mazitlerde mastarlaryny tasrihan aýtyp gelip atat dese, sebep bul munu sulasi mazitler mastarlary bar go. Bul kıyaska kurulat da. Çünkü tetik emelerçi sulasi mujarratlardy emne üçin janagy mastarlaryny aýtpady dese, sebep alar mastarlar sama'an da. Çünkü bir ile emede feilin kança bir emesi mastar boluşu mümkün da. Çünkü sama'an alar uqqan da. Çünkü Araplardan oşenti uqqan. Mastarlarınca.
Ошондуктан ал жакта эмне кылып атат? Мастарлар тууралуу сөз кылып атат да. Түшүнүктү? А мына сүрәси мазидке келгенде, анан мастарлар эмне кылып атат бул жерде? Ачык, айкын, мындай тасрихан айтып атат да. Эмне үчүн? Булар кыясан да. Түшүнүктү? Кыяс. Демек, мына сүрәси мазид бир тамга менен ашча кылына турган болсо, түшүнүктү? Гойру мулхак болуп туруп бир тамга менен ашча кылына турган болсо, анын эмеси мастар бул кайсыл экен? Иф'алан. Masalan aytamiz akrama yukrimu ikroman deb aytasың да. Түшүнүктү? Я. Демек, иф'алан же болсо буну мына сүрәси мазидтин биринчи бабыны бар го. Бабул иф'ал деп таны атап коюшат. Түшүнүктү? Бабы эмне? Иф'ал деп таны атап коюшат. Себеби мастары иф'ал болгондуктан да. Түшүнүктү? Al-babul awwal af'ala yuf'ilu if'alan дейт. Жанагы ошол жанагы туунду 3 тамгадан турган этиштерге бир тамга ашча кылынган etişler 3 babdan turat dedi. Ошонун биринчи бабы бул эмне экен? Af'ala yuf'ilu if'alan бабы экен. Буга мисал мавзунуху ай мисалуху деген сөз да. Туурабы? Akrama yukrimu ikraman деп айтты. Ошол жерде карасаң, akrama yukrimu ikraman деди. Masalan айтабыз, daraba yadribu, Дорбан деп айта турганбыз. Дороба yadribu. Дегенде ошол жерде ашча кылынды. Кайсы тамга ашча кылынды? Я жанагы мударият тамгасы ашча кылынып атат да. Туурабы? Мударият тамгасы бул эмне? Атаян да. Алиф, анан я, нун, неме? Тамгалар, булар мударият тамгалар деп коет. Эми ошол жерде акрама фи'лун мадиси болду. Туурабы? Акрама фи'лун мадиси болду. Юкриму бул эмне? Фи'лун мудариси болот. Эгерде биз акрама бул фи'лун мадиси 4 тамгадан туруп атат да. Туурабы? Аслында бул жерде негизги тамгалар 3, бир тамга буга эмне? Ашча болуп келди да. Эмне болсо дагы 4 тамгадан туруп атат. Фи'лун мудариси, мударият тамгасын кошкондо 5 тамга болуш керек эле да. Бул жерде болсо эмне? 4 эле тамга келип атат да. Юкриму депчи. Туурабы? Akrama yukrimu ikrama деп келди да. Аслы akrama yukrimu akrama yuakrimu болуш керек эле да. Туурабы? Akrama эмне? Yuakrimu деп айтылыш керек эле да. Эмне себептен мына фи'лун мударисиден хамзаны түшүрүп салды десе? Эмне себептен хамзаны фи'лун мударисиден түшүрүп салды десе? Себеби эки хамза мутакалимде чогулуп калат да. Масалан айтабыз, yuakrimu yuakriman yuakrimuna деп келип туруп, анан uakrimu деп келет да. Түшүнүктүбү? Туурабы? Akrama yukrimu же болсо uaf'ilu деп айтылат да. Эки хамза эмне? Жанагы мутакалимге келгенде эки хамза не болуп калып атат? Бир жерде чогулуп калып атат да. Демек, арабтар ушул эки хамза бир жерде чогулуп калгандыгын жек көргөндүктөн не кылып салды бул жерде? Фи'лун мудариден жанагы хамзаны түшүрүп салды да. Түшүнүктүбү? Демек, akrama aslуhu карума да. Дагы akrama yukrimu ikraman. Дегенде ошол жерде akrama аслы кандай болчу? Я. Карума болчу да. Карума бул фи'лун мутаадди же лазим? Фи'лун лазим да. Туурабы? Фи'лун лазим. Эми akrama деп туруп жана хамзаны зияда кылганда не болуп калды бул? Фи'лун мутаадди болуп калды да. Түшүнүктүбү? Фи'лун мутаадди. Демек, жанагы хамзанын келишлиги бир маанини берип атат да. Не кылып коюп атат? Жанагы фи'лун лазим феилди мутаадди кылып коет да. Түшүнүктүбү? Аслуху эмне? Карума. Фазидаtul hamza li naqli ila babil if'al wa aslu yukrim. Yukrimdan aslı yuakrim da. Fahuzifatil hamzatu hatta la yalzam ijtima'u al hamzatayn fil mutakallim. Çünkü oldu bu yerde yukrimdan emne üçün aslı akrama yukrimu yuakrimu kem emne üçün hamza çıkıp kaldı. Ошол жаңағы mutakallimde эки hamza bir жерде келгендиги жек көргөндүктөн не кылып салды? Хамзаны түшүрүп салды. Түшүнүктүбү? Анан бул жерде akrama yukrimu ikraman деп туруп жанагы фи'лун мудариси не дома менен башталды. Akrama yukrimu ikraman деп айтылып атат. Ва аламатуху Огул mazid bi harfin wahid. Жанагы 3 туунду 3 тамгадан турган этиштерге бир тамга ашча кылынгандар, булар 3кө бөлүнөт. Же хамза ашча кылынат, же болбосо тадиф болот, же болбосо эмне? Алиф ашча кылынат деп айттык да биз. Эми ошол жерде жанагы хамза ашча кылынгандыгынын, ва аламат ва якуна мади ala arba'ati ahrufin деген ошол жанагы биринчи баптын mazid, сүрәси mazidдин биринчи бабынын бунун аламаты кандай десе айтып атат. Түшүнүктүбү? Сүрәси mazidдин birinci bабынын аламаты эмне десе an yakuna madi ala arba'ati ahrufin. Анын мадиси канча тамгадан турат экен? 4 тамгадан турат экен. Bi ziyadatil hamzati fi awwalihi. Мына ошол мадисинин башында биз эмнени? Хамзаны зияда кылуу менен жанагы фи'лун мадиси канча тамгадан турат экен? 4 тамгадан турат экен. Ушул жанагы сүрәси mazidдин биринчи бабынын несі экен? Аламат болуп берет экен. Түшүнүктүбү?
Demek 4 tamgadan turadi ekan. Anan o'shol modisining boshiga biz hamzani ne qilayotganmiz biz? Ziyoda qilayotganmiz. Akrama, ha? Af'ala debchi. Tushunibdi? Ansora deb aytiladi. Tushunib oldi? Va bina'uhu lit-ta'diyati g'aliban va qad yakunu laziman. Ana buni o'g'il o'shol surasi mazidning birinchi bavining binosi, tushunibdi? Lit-ta'diyati g'aliban. Ko'nchi janob mutaaddi bo'lib kelayotganda, tushunibdi? Ko'nchi ne bo'lib kelayotgan? Mutaaddi bo'lib kelayotgan. Va qad yakunu laziman. Keyda ne bo'lib kelayotgan bu? Lazim bo'lib kelayotgan. Bu surasi mujarradlarda da aytib o'tdik-ku. Chunki alamati bunday. Anan bu ko'nchi mutaaddi bo'lib bo'lsa, endi ko'nchi lazim bo'ladi, ko'nchi endi ana keyda lazim bo'lib qoladi bo'lsa, keyda endi mutaaddi bo'ladi deb janob surasi mujarradlarda da aytdi. O'sholda so'zni ne qiladi? Ularda da aytilib o'tadi. Chunki demak bunun mana surasi mazidning birinchi bavining binosi mutaaddi uchun ko'rak endi quriladigan-da. Chunki ko'rak mutaaddi bo'layotgan. Faqat yakun lazman keyda ne bo'lib qoladigan? Lazim bo'lib qoladigan. Misalun mutaaddinin misali nahvu akrama Zaydun Amron deb aytib turgan bo'lsak, chunki akrama Zaydun Amron. Zayd ne qildi? Amrni hurmatladi. Ha? Desak o'sha yerda Zaydning qiymal harakati, ha? Hurmatlovsi kimga o'tib o'tadi? Amrga o'tib o'tadi-da. Chunki bu ne? Mutaaddi bo'lib qoldi. Va misalul lazimni misali misalga aytamiz nahvu asbaha ar-rajulu. Asbaha ar-rajul deb aytib turgan bo'lsak, ay dakhala fi sabah degan so'zda. Ha? Asbaha ar-rajul degan ma'nosi nima? Ay dakhala ar-rajulu fi sabah degan so'z. Janob tongga kirdi, tong attirdi degan so'zda. Chunki demak bu tong attirayotgan janob kishi bo'lib o'tadi-da. Chunki kishining o'zi, an emasi birovga o'tgan jo'q. Bu nima bo'lib qoladi? Fi'lul lazim bo'lib qoldi. Chunki ana bu o'g'il surasi mazidning birinchi bavining bir qancha ma'nolari bor. Chunki o'sha mana surasi mazidning birinchi bavi. Boshqacha aytganda o'sha janob to'ndi 3 tamg'adan turgan etishga hamzaning ashcha qilingan bab bor-ku. Bunun bir qancha ma'nolari bor ekan. Birinchi ma'nosi o'shol janob mutaaddi bo'lib keladi. Chunki anan keyda ne bo'lib qoladigan? Lazim bo'lib kelayotgan. Anan daha bir ma'nosi bu sayrura uchun keladi. Chunki sayrura bir narsa bir abaldan ikkinchi abalga ne o'zgaruvsi uchun keladi. Masalan aytamiz amshar rajulu desang, ay sara zamashiya degan so'zda. Chunki amshar rajulu desang, endi ay sara zamashiya janob basib qoldi degan so'zda. Chunki demak basib aytadili, az ne bo'lib qoldi? Ay sara zamashiya janob basib ketadi. Chunki basib qoldi degan endi ma'no beradigan. Je bo'lsa masalan asli lahmun deb aytib turgan bo'lsak, lahmda. Chunki agar biz alifni qo'sha turgan bo'lsak, al-hama deb aytib turgan bo'lsak, al-hama ar-rajulu desang, janob kishi endi yetalib qoldi degan so'zda. Chunki al-hama ar-rajul asli ne bo'lchal? Ariqroq bo'lchi. Al-hama deb aytib turgan bo'lsak, bu ne bo'lib qoldi? Al-hama ar-rajul desang, ne yetalib qoldi, kichne semirib qoldi degan so'zda. Chunki qanday? Af'al naqis. Qanday? Af'al naqis bu ism kana Yo'q, asbaha deb aytib turgan bo'lsang, o'sha janob emaga ketaveradi alcha. Asbaha ar-rajulu masalan g'aniyan deb aytib turgan bo'lsang. Chunki bo'lsa asbaha ar-rajulu deb aytib turgan bo'lsang, bu yerda ne? Ay sora dakhala endi fi sabah deb aytdik-da. Al emaga qaray turgan bo'lsang. Chunki o'sha janob kananing axvatlariga qaray turgan bo'lsang, chunki al ism ema olib ketaveradi alcha. Bo'lg'oni biz bu yerdagi ma'nosini aytib o'tamiz. Chunki buni 4-bab, chunki 4-bab o'sha janob af'ala janob boshqa ne? Biz hamzani ashcha qilib turgan bo'lsak, bu mutaaddi uchun kelayotgan. Ana boshqa da bir qancha ma'nolar uchun kelayotgan. Chunki masalan o'sha asbaha siyaqtida boshqa tag'i so'zlarni ema qilsam bo'ladi, qurashtirib kelsang bo'ladi. Chunki masalan al-hamar rajul deb aytsam bo'ladi. Bo'lsa al-banatil baqaratu deb aytsam bo'ladi. Chunki al-banatil baqaratu deb aytsam, janob uyni ayvoy sutdi bo'ldi degan so'zda. Chunki oldin ancha sutdi emasdi. Al-banatil baqaratu desang ne bo'lib qoldi? Ay sora zulabanin degan so'zda. Chunki janob sutdi bo'ldi degan so'z. Chunki oldu. Bu da bir ma'nosi. Buni o'sha janob buni surasi mazidning birinchi bavining ikkinchi ma'nosi bu. Daha bir ma'nosi bor, duxul uchun keladi. Chunki masalan aytamiz asbahna deb aytib turgan bo'lsam, asbaha deb aytib turgan bo'lsam, o'sha janob asbaha yusbihu da, turib? Asbaha yusbihu isbahan deb aytib turgan bo'lsam, o'sha janob af'ala yuf'ilu if'al baviga aytib tushadi. Turib? Daha bir ma'nosindagi aytilayotgan
iddukhul bir narsaga kiruvdi aytadi. Asbahna desang, ay dakhalna fi sabah degan so'z. Tushundingmi? Ya. Asbahna deb ayta turamiz endi. Ay dakhalna fi sabah. Je bo'lsa azlamna deb ayta turgan bo'lsang, ay dakhalna fi zalam degan so'zda. Je amsayna deb ayta turgan bo'lsang, ay dakhalna fil masa degan so'zda. Tushundingmi? Ya. Demak, bir narsaga kiruv ma'nosidan beradigan. Ondan keyin daha bir ma'nosi lil haynuna ma'nosini beradi. O'g'il maziddan, surasi maziddan birinchi bob daha bir ma'nosiga ma'no beradigan, haynuna ma'nosini beradigan. Haynuna degan nima desa, bir narsaning bir vaqtini kelishini aytadi. Chunki masalan aytamiz ahsada zar'u deb aytadigan bo'lsak, ahsada zar'u deb aytadigan bo'lsak, ay hana vaqtu hasadihi o'sha janob egin teginderdi to'ptov vaqti keldi degan so'zda. Chunki ahsada desang, ahsada yuhsidu qaysi vaznga tushadi? O'sha af'ala yuf'ilu vaznga tushadi-da. Turib, bir ma'nosi nima ekan? Bir narsaning vaqtini kelini aytadi ekan. Ahsada zar'u desang, ay hana vaqtu hasadihi o'sha janob yemenin egin tegindin to'ptov vaqti keldi degan so'z. Chunki daha bir ma'nosi va li vujudi shay'in ala sifatin. Ya bir narsani bir sifatda tavu ma'nosini davom etgan. Masalan aytamiz, abkhaltuhu ja ahmadtuhu deb aytadigan bo'lsam, ay wajadtuhu bakhilan, wajadtuhu mahmudan degan nimani ma'no beradi. Chunki abkhala yubkhilu deb aytadigan bo'lsam, bir nimani o'sha o'zini af'ala yuf'ilu vazniga tushadi. Chunki abkhaltu zaydan desang, ay wajadtu zaydan bakhilan degan so'zda. Chunki ja bo'lsa ahmadtu zaydan desang, chunki ay wajadtu mahmudan degan so'zda. Chunki ana daha bir ma'nosi lil izala ma'nosini beradi. O'sha Janob surasi Maziddan birinchi bobi chunki izala ma'nosini beradi ekan. Masalan aytamiz ashkaytuhu desang, ashkaytuhu desang, ay azaltu shikayata anhu degan so'zda. Tegidan men ay masalan men aytdimda azaytu azaytu topimda ashkaytu zaydan desang, ashkaytu zaydan desang, ay azaltu ash-shikayata an zaydin degan so'zda. Chunki zayddan menni shikoyatni ketirdim degan so'z. Tushunib oldi-mi? Daha bir ma'nosi lil kasra uchun keladi. Masalan aytamiz, albana ar-rajulu desang, ay kasra indahu laban degan so'zda. Chunki albana ar-rajul desang endi ay kasra indahu al-laban degan endi ma'no beradi ekan. Janob kishining ostida ayvoy suti ko'p bo'ldi degan so'z. Chunki je bo'lsa ashghaltuhu desang, ay kasra indahu shug'ul degan so'zda. Chunki ana daha bir ma'nosi lil ta'riz uchun keladi ekan. Ta'riz. Masalan aytamiz, aba'al jariyata deb ayta turamsan. Aba'al jariyata. Deb ayta turamsan. Demak, janob arradaha lil bay'i va hayya'aha wa hayya'aha lahu degan so'zda. Chunki aba'al jariya desang, janob kungni ne qilib qo'ydi? O'sha sotuv uchun janob bozorga olib chiqib turib sunishtadi degan ma'noda beradi. Bu yoqda bir 22 ma'nosini aytibdir. Chunki o'sha biz 6-7 ma'nosini aytdik. Chunki o'sha 7 bo'ladi. Oldu. Saat qancha oldu? Bolo hoca ikinci bakta olaydı. Hayır. Allahu a'lam bis-savab ve ileyhi marjina.